Jelena Perišić, ovo je Toy Hunting u Depsiku Kids. Lijepo širi to. Evo i evo malo lijepo pop kutija. Kuhinja je kutija. Evo Rainbow Dash, Fluttershy. Ovdje nema ništa. Evo kuhinjica, ovo je lijepa. Kako je ona? Ovo je kao Twilight. Šta je ovo pozad? Kao da se divne kose. Evo Twilight imamo. Evo ga neki Bear Bunny. Dobro, ne mogu da ga stisnem. A je Pinky helikopter. U novom pomoštaju. A je tako znamo beba. Ja, moja Bunny. Kristalna kupatila, ovo je kao Rainbow Dash. Rainbow Dash. Pinkie Pie, da li malo čekaj, da ću vidjeti kasnije. Evo, Fluttershy, Pinky. Prvo su Pinky nema pala. Ovo, vidiš što je novo. Twilight, kao Rainbow Dash Style Head. To mi je više lično na Applejack. Fluttershy. Fluttershy, sve ovo Fluttershy. Ovo je Rarity. I Pinkie Pie kao sam. Da, to je Pinky. Pozadnje nešto. Evo, kad gledamo sa dvije kose. Onda je Applejack kutka, drugačija moja. Twilight. Rainbow Dash, sređivanje kose kao moja. I sam se čujem. Treba kao disco imali. Ponije dobijete kao Twilight. Evo velikog Celestia. Fluttershy. Twilight Sparkle. To je mala Twilight Cadence. Rarity Luna, to ima. Ima kao Cadence. Princess Twilight Sparkle. Speedfire. Evo je, ne mogu dobiti. Ovo. Ništa mi da Applejack zaštićeni pakom. Apple. Pinky. Ovo više. Nema više ništa. Šta je ovo? Twilight. Dobro, sve je to. Vidi. Da je Applejack. What? Ovo je Pinky. Ovo je Rainbow Dash. Kreće se je. Pokreće balon. Evo odbor. Pinky. Kristalnu kupatila. Se kako ono. Dobro. To je sve kako je to section. I pozadnje neki kao moj lepo balon. Ovo je Pinkie Pie kao nisam vidio. Evo ga Frozen. Ovo je Troll. Sven. Anna. Olaf. Ima ih mnogo. Evo Ana i ja sad kao sad. Ovo je sad 800 dinara. Ovako posebno Ana je 449. Ima ih kao ovako, neka sam pošljela. Mogu da vam vratim ovo to. Gledaj je kao Ana tamo. Od toga u posljednji. I ovo je za tokosu.
Evo zvončica. Opet tuču. Opet peljuga. Snežana. Ovakve neke vijele i tu je. Evo hrabra Rinda i to je pozadnje Snežana. I to je još jedna zatakos. Ovo je super meko. A mogu žuto? Bla bla. Evo i zobosi. Frozen kuhinja. Ana, Elsa. Hvala. Evo je kao Frozen lopta za skakanje. Mini. Ja. Ispikao mama. Jel. Frozen balančići setlije. Jedu. I što? Frozen ranac. Evo tu još jedan Frozen ranac. Frozen. Onda mi različio za Frozen baby. Pony ranac. Rarity pink je Rainbow Dash. Party pony. Da ga vratim. Moj mali pony Play-Doh, onda kao ima da se naprave pony. Usko kantice Play-Doh. Lupsi pony.